دما خوش با بینه رو حسکرین روجاوا تیوی به برنامه که تایبت بوارنه مجارمه پر گرینگه دروجه ویده به تایبت لروجاوای کردستانی دما گو ایران بحثا برلمانه که دکن گو گده که همو پیکاته جه خوطی ده بگرن او برلمان آنگو جیر دبیجن مجلسا گلان امی تایبت بحثا سوریه بکن گو دنابرا دوهو ایرو ده عینی ذهنیته دماز دبیجم دنابرا دوهو ایرو ده از بحثا چاوا رژیما بعض ده 40 سالی ده ده برلمانی سوریه ده آنگو ده مجلسا گلانی سوریه ده تنه وکه ده سلاداری نزیک دبو کسی گو دوی داره دی جهاتن تعیین کرن به ارگدار کرن رژیما بعض بو نهاجی پشتی هاتن حکومت شامی یا دمکی قاشو بناوی آزادی و دموکراسی ده باندکه لی عینی ذهنیت نیزبو کسی گو ده برلمان ده هاتن ارگدار کرن کو برنگ کی نه دموکراسی دوری کو هل بجارتنا بو دوری گلبو دوری جواکی بو کسی گو هاتن تعیین کرن تفی ویجی کسی گو دوی در جنای قبول کرن ده در جواکی ده اف جی نرین پارتین سیاسی لروجاوای کردستان بو لدما گوز بیشم پارتین سیاسی جی هجای گوتنه گو از بیشم پارتین سیاسی لروجاوای کردستان کو جبلی انا کسی جبر گو انا کسی او هل بجارتن قبول کرن و کرسی خوا دوی دره ده جه خوا دهندر مجلسا گلان ده ده برلمان سوریه ده قبول کرن لیج بلی انا کسی ده پارتین سیاسی روجاوای کردستان ده نرازیبون خوا دیار کرن و راست راست ده دریا داخیانی که ده او پارلمان بوی رنگی گو به هل بجارتن که نه دموکراسی قبول نکرن ده آلیه که دین ده جی لکوی داره چه بویا گو سروک حکومت که کسان ده مجلسا گلان ده پارلمان ده ارکدار بکه گو او ناوا بنویسینه او جی ده سوریه ده بویا لجم حکومت شامی یا دمکی صدمی وا بویا را همو چیه چما بویرنگی نیز ده به چما دوری پیک هاته یانه چما دوری جواکایه پارلمان جه یکمینه گو بریار جه درد که لی وقتا ند برجواندی گل ده به وی به چرنگی به وام جرا همو آن زیب میوانی خوی گرانبوها گو استودیو را ایرو مرا حاضره برز لقمان احمد هفسروکی پارتیا کسکا دموکرات دم باش برز لقمان زور سپاس دو میوانی ما دم باش با تماشاگران هجا بله زور سپاس بوده برز لقمان هم جوی که تسبیب کن پارلمان سوری ده ام بحثا پارلمان گو جالی حکومت شامی آدم کی ده کسی گو یعنی برنگ کی هاتا آوا کرن لگوری ذهنیت خو عینی ذهنیت بعث وجد في علي دوكا بارتين سياسي ورد كر وأف برلمان قبول نكر ويف برلمان شوا كاري خو بك دوري جواكي دوري قل ويشوا بريارا بده كسي قوتي ده تاتنا تعي كرنجي دوري جواكينا وقل وقبول ناك جارك دن دم ماشي بوا وتماشاوان النجا سپاس بوا خواندنه سپاس براستی دما گومره رشلات آناوین بناره تشتکی گومره ماتمایی جیبی مینه تونی یعنی چه تشته گو لدنیای نبویه یان تشته گو بری 1000 ساله لدنیای چه بویه گو ایرو ته دوباره کرن و چاقه گرک یک ماتمایی نمی ته رشلات آناوین دی مخابن یعنی رجلات ناوین یا گو جه شهرستانیه بو یا گو جه اولا بو یا جه گو زانست دا همو دنیای ایرو برنگ کی جرنگا بوی جه کسن نجات پرست کسن گو پرنگی قبول ناکن کسن گو دموکراسی قبول ناکن و هر وهاجی دولت هگمونیک کسن وصا دینن دکنا سرور لسر ولاتن رجلاتا ناوین و مینا کاویجی سوریه یعنی همو کس نازدکه جبهة النصرة کیبو چبو چاوا بو چه دکر لکویده بو و بچه رنگیجی او آنینا لشامه دانین و چه جواجی تخوازن گرک بک یعنی ده دست پیکه ده گرک دما گومره ببینه جی هنک دست پیکه درکتنا یان بیناسینا دولتا سوری نو یان حکومتا شامی نو او جی گرنگ یعنی متوا دیت ایدی وکا کوم جوینه که کومن لشکری را هاتا چه کرن و دوان کوم لشکری را برنگ البیعه
جبو سرو کۆمارێ هاتە دەرخستن ئەحمەد الشەرە و هەروەها ئیدی مەرێ ناس بکە بێوێ تشتێن در چاوا ببە یعنی دوێ دەمێتجی دیسا ئەم لەسەر ئەکرانێ ڕۆژاوا تیڤی بوون مەگوت ئەف تشتێ گۆ دەبێ نە گاڤێن گۆڤێ سووریە بەر دیموکراسیە دبە گەرەک کۆمبوونەکە چێبوو باە ji nûnerê gelên Sûriyê yani aneka te nav axaftinê xwe got te gotavana ji ne ji gelê Sûriyê na yê hatin ji hemû pêkhate rast e bes ne nûnertiya wa pêkhateya dikin a giring ev e ne giring got Kurd di perlemanê de a giring yê got perlemanê bi nûnertiya gelê Kurd bike ne tenê Alewît perlemanê de bin yê got perlemanê de bi dişûna ji devla Alewîya re nûnerê wa be gerek nûnertiya wa bike mafê wan bike doza wa bike û her wiha ji bo xiristiyana û her wiha ji bo dirziya û her wiha ji bo pêkhateyên dîtir tevayê Sûriye mixabin îro yê goçûne yê got hatine binavkirin nûnertiya gelê yan pêkhateyê xwe nakin yek jê rengê got tayînkirin yan bicîkirin a got çêbû di beşê yekê de û her wiha jî di beşê di duwa de beşê yekê ji xwe hûn tev dizanin komîteyeke navendî hebû komîteyeke navendî komîteyeke fereyî çê dikir şaxî çê dikir wê komîta hanê îdî sad disod kes eyar dikirin di godekawerin ji nav xwe di kesa sê kesa derxin ji bo hûn bibin nûnerê gelê yan pêkhateya evaya beşê yekê yani ji xwe lê biner ne sindoq heye ne millet heye ne heye millet jî heye yani heger çi qeysî jî sextebûn di hilbijartinê rejîma berê de hebû û ji xwe ew rejîmaya jî ya hilweşiyayî tu qenciyê wê jî tinene lê tevî wilo jî hema bi rengekî ji renga digot me sindoq danîne û dewa herin nûnerê xwe diyar bikin tevî got nûner dihatin eyarkirin weke ana ana jê xerabtir ew şêwazê gohinkî ji xelkê re digot hilbijartin hene veya ew jî nekir ya dîtir ev serê weke gotbêje du parê perlemanê bi vî rengî hatin diyarkirin û para sêyemîn jî serokkomar wisa ji cem xwe bela filan bi bela filan bi bela filan bi û ne ev tenê îdî ji bo Kurda jî tuştin herî xerab dijî Kurda kirin tê de yanî mînaka wê parêzgeha Hesekê 14 kes bû deh bi şêwazê yekemîn derketin lê gerek çarê din bana lê ji bo got rêjeya pêkhateyên dîtir di ser rêjeya gelê Kurd re bigire ew bigire heft kesê din diyar kir di nav wan hefta de jî yek jî bi eslê xwe Kurd e di nav wan kesa de di vê ewahanê de hevde kes ji bo parêzgeha Hesekê di nav wan de pênc bi eslê xwe Kurd وچاغه چت خوازش مار بیجه چت خوازش کردار بیجه دبیجه رژه یا و ایدید پارێزگاها حەزەکێ دی ڤیرەنگیهانی بەرامبەری حەفدا هون پێنجە یعنی ji sê para hûn nepare kir evaya ahgeheri xeter ne a tenê çima filan çûyî ya bêvan çûyî na a gorêjetê de hate guhertin yani tê bîrawa jî partiyên Kurdî dema got me daxuyanî derxist me gorêjeya Kurda hundirê Sûriyê nekemî serê sedî bîst e wê çaxa gerek çil kursî ji nûnerê gelê Kurdê ê pabendî doza gelê Kurd ne ê got bi eslê xwe Kurd û ne giringijiyar Kurd bigên mafê xwe yan negiyên mafê xwe lê bi rastî şêwazê got çêbû û heftê kesê dîtirî got hate diyar kirin yani ez dixwazim vê bêjim ji para parêzgehên din girtin û avêtin ser parêzgeha Hesekê da got vê rêjeya hanê a hemû kes jê matmayî bidine pêş û bikine de facto îdî reng ev û bîrengî hanê ji bo wê ya giring ev e ya got ser bisekinin ya got neyê qebûlkirin ev e ev rêjeya got hatî diyarkirin ji bo gelê Kurd hundirê parêzgeha Hesekê de ew a gel neyê qebûlkirin ji xwe desthilatdarê kê bibe bikarî bibe
يعني حكومة دولة دستوادي بشجرياوان قاشو دولة دبيجن ام ديمقراط وما في مروفات باريزن هي وشاغ كان همو كسي تشيب كيف هابك ليه پیش گرتن گرک دوی نقطه يدب جبوه يد بيجم اف كسانا باوريه نادن جو مشروعيت جگلتي او نو صاد بيجم او انا برنجك يتفكرن بمشروعيتها مش خداي يعني او ذهنيتها او بواجو يا جو مروفایی در باسکریه افزیده 1000 سال بو قیسا بدل بو قیسا خوین بو قیسا خویدان بو قیسا کد ایرو روز روجلات ناوینده دبیجه مشروعیت من نجگل دما گوت گل ناب سر صندوقی تو صاد بیج دبید دیرکت نابیجه دما گوت چند کومن لشکریتی نو تدبیجه کا مبایعه بکن تبیاد بیج دما گوت تدبیجه ازی کسابینم تفيد بيجي تدبيجي كزم زاندر تنية از وكيل خدام السر عرضه واز كيف خوازم چاوا بكم بچرنگي از بيبينم تخ ندر حكومت ده هندر في دولت ده و قبول دك قبول كي قبول ناكش بلا قبول ناك اف ذهنيت خطر يعني بري 1000 سالي كم زياده ده انجلترا ده قال انجليز دجي فيش من دي رابو وجمالك رجوت قلنا تدبيجي از وكيل خدام السر عرضه والمشروعيات يجي دك مشروعيات جقلتي ودبن ويزوري دبن اوده مانغا كارتا دركت د مانغا كارتا بند هري مزن چبو يه گوره جير دگوتن دگو مشروعيات ملك ايدي جقل بري 1000 سالي خلقي مثلا درباس كري پشتي وي ايدي شورشن جدا جدا هات وشورش فرنسيج همو كسان شورش اکتبر اج همو کسان شورش امریکا اج همو کسان به پچرنگی بو شورش امریکا اج دهندره وید وکی گویی رو 205 سالیا رزگاری امریکای دهندره وید دبیج مشروعیت جگل و دبیج گرک کسک نکاری بجی سر دموکراسی خواب قویز دستور واد ولون بند وان ولون لی ایرو او دولتایا پشگریا کسکی ولودی که ویدی سروک دولتا سوریه و هر وها دبیجی گرک کسکی دن ایدینا آخر جبولا دبیجم مات مایبون گو روجلاتا ناوینی یا گو وقیسا شارستانی وقیسا پیشکتن دا دنیای ایرو روج ایدی داویا همو کسی مایه و دولت هگمونیک جی آلی کارن گو ام ملاتانا بوی رنگی هانه بجبر گو رنگن وسا برجواندی وان پیکتینه يعني إيرو دماغو حمو بكاتين دوندر سوريا ده بجهجن مافيا خوا وچاغي حاجتا قل سوريا بهبونا هزن بياني تنت سوريا ده وچاغي وقتگو نتوين سوريا حمول هافن وچاغي وچما كسك دستي خوا دريج بكن دور سوريا كسك نكار دستي خوا دريج بك جبو لوجي جبو برجوندي خوا باريزن او جي ناخوازن پرسگريكي گودندر سوریه دندر روجلات ناوینده ایدی چاره سر به جبولو ناخوازن دموکراسی الوان ولا دا چه بش خو ریا گو چاره سریا پرزگریکان دموکراسی يعني بي ديمقراطيات نكر تو مسألة چاره سر بك انا دولتين ديمقراط جي پرزگریکن لي چاره سر کرناوان برين ديمقراطيك و اشتيانه جبولو تو پرزگریک مزن ورناوین لی روجلاتا ناوینده پرزگریک اوی هنه لی او چاره سرکرن نبریای آشتیانه و دموکراتیک درد کبنه پیش تمی برنگ زوره برنگ خوینه برنگ تنکرین درد کب پیش و ساخوا قانع دکند بیجه تمام ایدی اف پرزگریکای بداوی بو و اساسی ویدش خواه پرزگریکا کرد يعني جبري زيدي 100 سالي 110 ساله دما سايكس بيكو تشيبو وبدود لوزان دركت وبدود اتفاقات ما بين فرنسا وتركيا دو وما بين بريطانيا وتركيا دو او ده ايدي دورده برزگريكا كرد بيچاره سريشت چما بيچاره سريشتن سدمنه او سدمانات بيجه دما قوت دواج هفدو جدا بك تي ايدي سروريا وابك جبولو گرک یک به مافه و یک حمو مافی ویهب و مافی ویهب مافی دنجی بخو دورد چی چه دبه تمی و
صراع هب ويتمي شر هب ويتمي پفچون هب دما شر هب پفچون هب هم سروريا دولتي ويتنبه وهم جي دولتي اندين وكارم برجونديه خود هندري وا دولتات بيك بين جبولا قال كرد بما فشتن هنا قد بيجن قال كرد بلكي بهزو از نويد بيجم راست وقي سنتوين دن هبون درجلات ناوين بهزو ليبونا خدي دولت ليه چما كرد وساهشتن اد بيجم جبرگو كرد سريناتا وينم تميل برخدد كي جنگل ادم بايا افزيداي 100 سالي وسا بندست بي پشتگر بي كيان يعني ستاتو بي دولت باوريامدنها حلياب لجبر دولتها قومانيك تايبت مندية قال لي كرد جنازكن جبولو او بما فشتن قوت حطا او البرخوا بده وامجي حطا بشقريا و دولتا بكن وتشتمي بخوازن مجوابستين وانا جوساي شغل تركيا بنار سروريتنا العراق بنار سروريتنا هندره سوريا دي سروريتنا چه دورا قوما في كردا هاتي چوساندن سرورياويتن ايران جيب گرنگي يعني اتخوازم دوياده وك چاوا دو تشتي وكف بينم بيش يعني ده 1970 نهاد شورشا ايران ده يعني 5 سال بو 6 سال بو دست بير كربوه شورشه شاهنما کاری بول برخوا بدایا نما کاری بو پیشا شورشه بگره ایدی کی آنین چونه یکه گو اوجی فصیله که کومکش کومن شورشه اوجی راسته خمینی چونه او آنین فرانسا او آنین کرن سروک وی ولاتی و همو ری و ریواز پیشایی بکرن ویدی ویجی دست بکر چه کومن شورشه گو هبون همو تنکر و ناوان جیگل کرد مینا که گود هفته و نهاد چه 1907 نهاد چه بو لایرانه ده 1024 لسوریه چه شورش هک بو گل سوریه همورا بو سرپیان هر وها رژیم نما کاری بو پیشیای بگره چون کی آنین چون کومکه گود ادلبه ده 14 سالا 15 سالا دور پیشگیری بو جبولا اوهشته بو وجر گوتن کرم بکه ورد ایدی سروریا سوریه بکه مگل سوریه رابو شورشه جبوگو پارلمانی ویریهانه به تعیین کرن یان به ناس کرن یان به نو کرن جبولو نجبولو به شورش رابو جبوگو سروریا سوریه توی هر دبن دست دولت کدن ده مینا که ترکیه و دولت اندیتر نجبو صاحب جبو آزادیه بو جبو رومته بو جبو ديمقراطيه بو ودما قال كرد جرابو جبو جو برزغري كا خو جبو ما في خو بداس بقر نجبو جو هنا كان باصل خو كردن يدي هرن برلمان سوريا ايرو روج دوي برلمانت همو كزانن خو ربازن د سلدان و در كبن پیش تمام 5 كردن 9 كردن 12 كردن چند كردن و دست خو دنيا قبول لكن و چل پیش خين نكانو تو تشيل پیش خين يعني د دماغو حکومت نوح آواد بن دماغو رژیم سرو بند بن ایدی پارلمان نوی رنگی تینا آوا کرن ایدی حکومت نوی رنگی تینا آوا کرن به اتفاق تینا آوا کرن لی دماغو حکومت سوریه آنه که همو تشتی وکا خود که تیوا تیا گو و پرسگری که سوریه چاره سر نبن یعنی همو که زانه بری 2011 ایدی وقت بیجه کلمهش نکاری و پشکیاد هندره سوریه ده همو دورد هندره دست رژیمه ده چما اولو سر رژیمه هات جبر دوزن ده هندره سوریه ده بون چاره سریج وارد با یعنی دوزا دموکراسیه بون دوزا آبوری بون و هر گل کرجی دوزا وینی نتویه بود هندره سوریه ده ایرو روژی اف حکومتا کیل پشتاوی بلاب يعني بعث شيسو السيادة حكم كر حتى 24 وقيس صال دداوية ده چه بسري هات اري راس قال كرد جنگيا ما في خو لي اوجي نكاري بردوام بك اب حكومت اگر دوزا قال كرد بريه كي اشتيانا چاره سر نک بريه كي عادل چاره سر نک وما في قال كرد هندره دستور سوريا ده بجهنك هر وها هگر ديمقراطيه نين سوري
اگر کێشەیە ئابووری di Sûriyê de çareser neke îdî nerîna me de wê dawiya wê jî ne cuda be ji rejîma Baas. Ji ber çi hikûmetê got vî rengî kirine illa dawiya wan rûxandin e. Lê pirsgirêk di Kudeyê mixabin ev rûxandin jî dîsa ser hesabê gel tê. Pirsgirêka mezin di wir de ye. Yanî dîsa wê gel dibe 10 sala ava bike, 20 sala ava bike, 30 salî ava bike ji ber got mafê xwe yê demokrasî, yê siyasî, yê netewî bi dest naxîne mecbûr dîsa ke serhildanekê bike. Îcad wê serhildanê de wê dîsa ew avakirina kirî wê xerab e. û mînaka wê ji xwe diyar e. Hundirê Sûriye, hundirê Iraqê, dibe got şoreşek di çê bibe. hundirê Îranê yanî gel êdî wela kesek çûyî û kesekî din hatiye wisa razî nabe. Min ji bo çi şoreş kir wê dixwazim. Ne dibêje wela filan çavî wîşîm û gerekekî din bê çavî kesk be. Yan ev porî zer bû yekî din bera porî reş bû. Gel ne vê dixwazim. Gel mafê xwe demokrasiye dixwazim. û gelê Kurd jî mafê xwe netewî dixwazim. Ji bo wilo evana tev de giring e. Heger evana di avakirina Sûriya yan rejîma Sûriyeyê nû de bi cih nebin mixabin wê gelê Sûriye careke dêtir dibit salên demdirêj û dibit demên nêzik de jî rastî qeyranên din bê dîsakê komkujî, dîsakê talan, dîsa koçberî û her wiha êye got baceyê wê deyne yê darî bê deyne her dem jî mixabin gel û dewletên hegemonîk û dewletên derdora Sûriye ne ji ber cewendiyê wan got Sûriye bibe dewletek demokrat, dewletek aram, hemû gelê wê tê de azad be ji ber dema got abûriya Sûrî pêşket. Dema got Sûriyê de aliyê çeksaziyê de il pêşket. Dema de aliyê demokrasiyê de il pêşket wê çaxê dewletên derdorê ji xwe tirsin. Yani mînaka wê ji eşkereyê. Di hundirê Helebê de bajarê çeksaziyê êdî talam. Çi devera got wê kargehek lê çêv, mesnaek çêv, meamelek lê çêv ew çêv bibe êdî Tirkiye pêşiye digire. Dibêje hacetê wê tune hûn tişta ew bikin. Vay tiştê hazir ez ê ji war bişî. û wisa jî milletê Sûriye êdî wê bike wek kesekê got parsê bike tîmî. Ne xwediya aboriya xwe be. Îro jî petrola Sûriye. Petrola Sûriye îro serê sedî şêst êdî şirketên biyanî dibe. Ev jî bercewendî ne. Êdî ya telefona îro roj şerîketên biyanî ve serê sedî heftê û pênc bibe. Rejîma Esed tevlî pîsbûna xwe tu carî qebûl nedikir got zêdeyî çil û neha bide tu şirketî. Lê mixabin ava got evê got hatine êdî bi rengekî ji renga hemû serwerî hemû berhemên Sûriye bi rengekî erzan wisa didin hemû kesî. Ez bawerim evaya jî dibe siyasetek wan cê hebe. Yani em vî rengî bidin êdî xelk wê çavê xwe ji me bigirin lê ez dibêjim evaya siyaseteke şaş. Yani çi qeysî çavê xwe işte bigirin wê gelê te çavê xwe işte negirin. Rejîma Baas jî, rejîma Beşar el-Esed jî berî 2011 hemû dewlet jê razî bûn. Hemû dewlet. Yani ji xwe orta wan û Tirkiye êdî bibû weke rojbaş. Kengî bat çûne cem hev, kengî ba hemû derî vekirî û kengî ba nizanim çawa. Lê dema got gelê Sûriye rabû hemû kesî xweş piştavî da alî. Êzan. Ji bo wê dibêjim mijara bingehîn gel e. Te gelê xwe razî kir, te mafê vîdanê de mafê demokrasiyê derketine pêş di hundirê welat de dibe êdî millet bi dehên sala te hilbijêr. Lê dema tu yî biçewsînin, tu yî bê mafê hele ti careke din diktatoriyê pêk bînin ser serê gelê Sûriye, gelê Sûriye û hemû gelê dunyayê jî wê vî rengehanê قبول نکرد. بله برز لقمان یعنی مثلا کردان و نرتیاوان ده هندره برلمان سوری ده یان ام بیجن ده سوریانو ده به تایبت ام بحث عالیه سیاسی بکن ام بحث عالیه پارتین سیاسی بکن مجاره یکیتیه یعنی
د 26 نیسان 2025 دا کنفرانس کاتل دارخستن دلخوشیه که جمع کردا چکر ایدی کار بن دوزا مافی خو بکن و دستکفتین خوشی بپارزن لی اف کنفرانس ده انجام ده او یعنی تشتید هات خواستن نبو یعنی سرکفتن اکوی چه نبو یعنی نبهزبونا یکیتیه یان بیجن نبهزبونا وی کنفرانسه یان ام بیجن انجام نامه او در نکد نلاوزبونک بو یعنی کو جه خواه ام بیجن د سوریانو د آنگو د برلمانه د آنگو و نخورتر با گو دوزا مافی خو کربا هگر او یکیتیه هبا راسته جبوه جیش خو کنفرانس 26 نیسان 2025 چه بو جبوه جی ام 6 ماهامان حتی گو انه کسی هات تبلیغ کنفرانس بو 6 ماها ام کمیته آمده کار هر روز ملدریه انه کسی خست لی مخابن دی ساعت بیجم انه کسی بری و ریبازن روانه هات بری و ریبازن جدا هات یعنی ندر یا کمیته آمده کار ده که اجی تبلی کمیته آمده کار ببم و کام به هفدور به کنفرانسی آواب که کمیته آمده کار خود کر همو تش دکر همو مخاطبت کرن همو او دکر بلگه داتانین ایش دکرن او دکرن و او جی دگو حر ملدریه واد خست دگو قصور عف کم نلور تمی دنگی وانولو لی دما گودیتن جی اف جی راستیه دما گودیتن اصرارک جی هایی گو کنفرانس چه ببه در دورن وان جوارا گوتن گرک هون تبلی هون الویت رین سواره لی به باوری لی سوار هاتم هگو باوری لی سوار هاتم بانا و ابتنا سر خوانا چوانا ده نوروز دوی نشو بانا شامه گب باوری لی سوار هاتم بانا مخابن به باوری لی سوار هاتن دبن ضغطه که اجدر و جالین کردستانی لویت رین سوار هاتن و محطه پیشیدی جدا کتا بری گو گل کرد بگیه آرمانجا خواه پیک بینه بری گو گل کرد بگیه او خالن گو مد کنفرانسی ده لسر لحفدو کربون گل کرد بگیه بوان خالا شابه بدهندره دستور سوریه ده و مافی خواه بگین لسر عرده جترین دا کتا ایرو روش روش اوه از نکارم براستی خوشک بکم بزوری هاتن و بکیف آخوا جیجی داکت ایرو روش پرس لجم گل امی در حق وادوی چی بیش اوایا گل کار بیش ام وقت جهات سیاسی دبه همو کس بیشه تمام تمی منافسه هي تمی صراع هي او هي هون دجي هبدو داخل ليه انوار سياداتين بيشيا قال افصالو دمه سیمه چه نبویه انا کسیش ترینه داکت و چاقه گرک گلی ما پرسه چما تو داکت جبوچ اوانا تفد پرسن گرک جی طرفین گوجه داکتی بی پرسی شخو هون زانن جی تفدی بری چند روژا کوم جوینه کج پارتی همو پارتیان کردی روجاوای کردستانت حاضر بون جبلی پارتیان انا کسی و چاقه گرک گلی ما پرسه چما پارتیان انا کسی الا تبلی پارتیان کردی دن نابن یعنی خوی ناوانا چیتره یان اوانا جوان کمترن دوی مره زانه بیان یعنی جار ناجی هنک دویجن همو پارتیات کننک نراست همو پارتی نوکه پارتی که پابندی دوزاخوی پابندی انجام کنفرانسی و پارتی نجهن نخماوی و چه قیسی خرابی عجیبه که مخابن لی چه قیسی خرابی عجیبه که موسا هنک جیر الچبکات خنو سپید که آهری نباش اوش خواه یعنی بری آناجی مگود دناف کرداده بری یان نام والباتا که ده یان عشیره که ده گویه که خرابی دکر جارک ده دو سه گونی کاریبانا پی دگوت نمجه بیری تشتکی گله کی باش بود تشتکی گله کی وجدان بود لیم خابن ملت ما دف جوه مسئله بردایی انا کس جار که خرابی کرو دجارا دا افرین دو سرکانی دو نظام کدو ول اروپا ول حموده وره و تمیجی گا خافتن چه دو ادگو هون تبدا وکبن نراست و چاقه گرک گله ما بگوت آیا تمام جار که تخرابی کرد دجارت خرابی کرد سه جارت خرابی کرد ایدی همشتا بیری
لیوای چینه اوانا گرک امر سر بن سلیبسک یعنی ایرو گله ما بپرسه هگر وان پارتیا خواست گو شاندا کردی هفبش یا کنفرانس درکت اموار بجون مانما او هلبجاتن ما گوت هم ببن شاندا ی تمام زیده ساله که چه بود دکرم کن ورج ماره بیجن و چیکر هگ وکری به و چیکر و گونه کری بیش چما و نکر ایرو گرک گله ما بیجن چما او نهاتن چما پارتیان انه کسی و اندامن جه انه کسی گوت چانده ده و چما نهاتن و جوینا برفره مانه دو جوینت به هموتش نقاش کرد پرزگریک چنه آستانگی چنه و چلو چاره سری ببه ایوه چاقی او از جوه جید بیجم تشکیدن جهی یعنی هگر یک جهه به دماله که ده دوره که ده گوزانه به او مال چی جیبه که گاوتن نبیجه اره و او کاره نمش ایش خواهی جبلو بک اف جی راستین یعنی دور نادجی گازن پارتیین گو جویا بون جیده به دی دور ناجی دما گو دی خواستن گو هلوست ایدینن دور دستی درد که تمام جار کت نهاد دو جارت نهاد سه جارت نهاد تمام نهاد نهاد می دیس کاری خود لی به وی رنگی هانه بردوامیا وی روشه و ند جهده یعنی آنه که دندره و کم جوینه ده و ما ساگوت مگو تمام یعنی اف برادرانه نهاتنه یا کام کمیتا که چیکن برا جوار بیجن برادرنو ما شانده کردی تفده و خونده بو گوجوینه که مر چه بکن تشتی خوش مر بیجی خملوا گهدار بکن او ما موسته و ام شاگرد ایوا بشکات ایوا هم چما نهاتن و هم هاتن جمعه دکا دریه خو بکن گو جاره کدن گو اف شانده تفده به هفدوره و همو پارتیان کرد بجوه اوج مر بیجن و چه کری و چه نکری چه آستانگیه و هنه چه برزگریه کنه امی چه و چاره سر بکن حتی آنا جی برسوا وی شانده یا گو چه بوی جندره وی جوینه برسوا واجی ندان ای تمام به کسایت نولوره به سازی نولور یا پارتی نولوره وسط فکرن و چه کار بمشن از دیسا که سر اکران روجاواد بیجم گله ما گرنگی ایرو هلوست بده چما اف برادراناش ترین داکتن جبو چه چما سوار هاتن چما داکتن شرط و مرج هاتن گوهرتن تمام و انجام کنفرانسی چه بیجش تر انجام کنفرانسی ایرو روز چند حبجوات چونه برلمان و چه پیک بینن به ویل وازیا گو چونه اف چونه به اتفاق انا بري انا مقود دولت وريجيم يقول شيء روشن مصاد اتفاق شيء تبي اتفاق شوي تاني ويدن اني وهم كوميسار هفكرن وبرانيا و يعني براستي مجلس الشعب يا انجمانا قال اوجي كان مرتين دبي كومبونا هانه تشبك پرانی آوانسر صدی نوت و نهجش خوا ایدی اسلام سیاسی جوارد بیش اخوان المسلمین هنک جوانجی سلفین هنک جوانجی نتاو پرستن به اتفاق و تدر باسی جهه کی بویه گو قانون جه در کم دستلدانه تی چیز گله کرد پیک بین توشتکیت پیک نه باشه برز دقمان گلین روجاوای کردستانی یعنی جاوان ل پیشنگ گل نهاری و برینه پارتین سیاسی نه یعنی افقاس پرزگریک هنه گرک بدیل چه به یعنی گلک آگاهی درد کن لیو گرک سیاسی ور آوا کرن جسمک سیاسی نو چه به گل هر کس جه خودت بگیره کسایت سر بخواه روشنبیر نهاد ویده میده وینه چه بکن بدیل چیه یعنی تبخوانی زمان نهاجی وجوینه که برفره و دارخص ديسا وجود كابر أنا كسي ورا أنا كسي ديسا بيجاب نلفرن عيني برسفا جوج بريد دا نهاجي أو برسف دا يعني نظام شخص هيفي مايا جو عيني شاندي جوج نفرا كوم ببا وبري خو بده شامي يعني بري خو بده جهنان دين جو ما في خو بده سبخه نها بديل شيء ما مسترقمان براستي
مثلا که گل کی زحمت همو کس دبیج برا کرد ببینیک شو یک گود ببرا ببینیک جبو مافی خواب بگرن او جزانه یک بون گل کی زحمت او جبو جبر مسئله یان باز دورد هلوسا گل کی گرنگ یعنی از وی بیجم کمیته آمده کار جبو کنفرانسه ولو پیشنه او کربو پیلان دانی بو گو 16 ماه چله 2025 ایدی کنفرانس دار خیه به یه نه خلاص خلاص کر لی دماغو دیتن و کنفرانس بیل دار خستن در دورن مداخله کرن او کرن هم کنفرانس پیلانا ویل پاش خستن هم جوار گوتن هرن تبلیغ و شاغی شرط و مرج جدا بون وزانی بون هگر کنفرانس بیل دار خستن و تبلی نبین ایدی و تو نبین شارع يعني ايدي ملت باوريا وانما بيت حتى يجو بارك ريدايا لأنا كشرط برج مخابن هاتنا جوهرتن وشاغي حكومة شامين نكاري بو كس اركدار كروايا وبهاتا در روجاواي كردستان ده ايدي بيلان خبيك وانيان ليرو فش اتفاقا بيسونه چليه شرط مرج هاتنا جوهرتن ايرو حكومة شامي کارو وقیسه خرابی دریا کسایتان دهندر روجاوای کردستان بک مینا کا رژیما بره کار بک چاوا رژیما بره وقیسه خرابی دکرن ولو وقیسه خفق داتانین وقیسه خاپاندن چه دکر ایرو روج حکومت شامه بوی رنگی هانت خوازه دهندر روجاوای کردستان ده کار خبک اوایا شیاریا گل جردوه هر وها هلوستا گل دوه يعني هم بارتيان سياسي شو هالوسط مديار واشكري جبوه البجارتنا ما قلت جبوه في رجيم ما قلت شوازي وي جو كارد كدندر سوريا ده ما قلت جبوه حموتشي ما قلت ليه ما يه قال ما هالوسط خبت جاليري هالوسط بداين دا جو چه کسین جو بخوازش خطا کنفرانس 26 نیسان درکه ایدی نه قبول کردن هندره جواکید ایرو روز اوت خواستن ایرو روز چه کسی گو اجدروی کنفرانس 26 نیسان گرک به چاوا گرک جواک قبول نک ایگو چنده بود تنها سر خود چوشامه به سر کماری رونشتی یدم کی رونشت گرک جواک قبول نک ایگو گرک اما اتفاق کربایا و جوین چهون سروی اساسی از ویج بیجم دبیجاره کیت گوتن شانده کردی هاتا جواندن برز مظلوم عبد جواره گوت که اتفاق بکن جبو پرلمانه به هفدوره ناوا بدن جبو گوان بدن جبو گاو در که بشه نه کسی قبول نکر باشقه چون ناوه خدا دورد یکیتیا گوه بو شکنانده جولا گوه شانده کردی به تکلیف کرن او اندامه انجمانا گل بده شامه و یک بونه دیار بک و خورد بونه دیار بک دور دواشکنان دو باشقه اندام خوشان وشخوا ما بشیدن ما هل بجارتنین انجمانا گل ما مقاطعه کر ما بویکوت کر و ما گوت نه مشروعش و ویرنگی هانم قبول نکن يعني مخابن جارنا مجبور تشنافت شيرن ان بيجن دبلا ودبلا اللي ام ويجي زانن تشت قدما و چو پشتي مره بيجي بلكي جيخوا نگر بس راستيا ويجي او ايرو روج گرك گله ما حمو جواب پرس چما وساكر هگر امكتن حالك ضعيفتيه بش اتفاقا بيسونه چليه چما وضعيفتر كر چما و خرابتر کراوش چما هون جوه یک بونه درکت تاوی گو تشته و خواست هاته دایی یعنی از ویجم بلکی جارا اولیشی بلگین کنفرانس وان نویساند جبر خالندن تید هبو وان قبول نکر ما گو تمام هم بنویس و ام جیلی بنارن هگر گنجاو و ام بیجناری و باش تنازلات کرن اشتر بیجم دهندره ویده گرک یه پیجه به هاتا پاراسن
یعنی گرک انجام کنفرانس یا پژا بهاتا پاراست انجام کنفرانس گرک قصده بهاتا پاراستن انجام کنفرانس گرک سرکشی اجرن بهاتا پاراستن دور ده قبول نکر ما گوت برز مظلوم عبدشی پشتی نقاش او ما گوت تمام برا او بنویسن و امجلی بنار اما اف حرسی خال یگو تبلی خالد بلگیه ده مجی وقوان دانی بو یعنی همان اوی بو لی وان اف حرسی خال قبول نکری تبی ولوجی ما گوت تمام مادام یک بونه که کردا چه دبه ومن ما في خو بدس بخينن اما انا كا وان خالانا الباش بخين حتى جبو جينجه جما خالك نويسان بو قبول نكر جبو يعني ادبيجم لي مقابن حمو راستيات دمي ويد مرن كار بيج جبر وقيسه شرط ومرج لي نارينا مديرو نارينا من دب كسن دتير نو صابين ادبينم حاجت نماي گو تشتن راستیان گو چه بون گم وشر گرکم هموی بیش و دی گله ما حکم بک و دی ساعت بیجم ایرو روزی مجارا گو گل حکم بک هل وست بده اف برادرانا چما تناسر خود افگردک تاوی گو کنفرانس شو وش خو یک جوان بیجه رحمه خودر کنفرانس که او مشروعیت دایته گوتی بیجه کنفرانس کی دیروکی روجاوای کردستان چه بویه تی بیجه رحمه خدا لی کنفرانسی مانا گرک و دما گوسا گوت گرک وجدان گل قبول نکرای و حمو ایریشن دریا مدیار دریا سوشال میدیار ده حمو شرط و مرجاد ایریشن وسا با اخافتنی او دجی و اخافتنی در کتانا لمخابن کلمه جی به الواسط ما دورد دورد دی ساعت بیجم هلوستا گل گرنگه حساسیتا گل گرنگه برانبری وان چه خاپینوکن گو درد کهونه پیش و تخوازن گو گل ما تیره درباس بک دامام داوید بله پرسک منی داوی گل قادانه خو پیشاندانن جیانه که زحمت آبوری گو دباره که زحمت جیانده که بريارن حكومة شامية دمكي وك شر جلدك يعني دفي على ده بو بارتي سياسي وقال لك داخل يعني جيتان بكرتاسي جبو فينا ونيتشبك مخابن حموم جار هفدو فكرة داين ايرو دما اتفاقا بيسونه چلا چه بو ايدي پرانيا بريارا بو ناوندي و یک جوانجي بريارا آبوري دما گل شامه تمنه سو تمنيه بلند بوه بهايه بلند بوه الحمو دفريدن بلند اوایاجي وكا چما هم دویجن گرک دولتا کنه ناوندی به سوریه جبو گو کارو وان شرط و مرجان بر بچاو بگره لیدما دولتا کنه ناوندی به خلاص لکی جان دفره بهایا چه درکه بگل دفره دیتر جی بسابه لکی جان سینوری درگه سینور چه درکه بگل دفره دیتر جی بسابه جبوه انجخ دهندور سوریه توایید گل سوریه تود جیوه سیاست درکه نه گل کردتنه و نه بشکتنه جیج گل کرد گرک همو ام دی جیوه سیاست درکن و از خوازم ویجی بیشم جروج آوانا گوهاتن شامه ایدیو سادانه برچاوه خواه گو بعربید به دعم مواد یعنی بهایا تشتین جیانی گو جیانا گل علاقه درده که ایدی نما پیشگیریاوی دکن ایدی وکا سوکه ولی بکن لسوکا ترکیه چلو به لآ لبنان چلو به لآ اسرائیل چلو به لآ اردن چلو به او به و سوریه جلو به یعنی هم بیجن لبنان سوتمنی لیتنه بترول لیتنه سعر بترول لبنان بچه به دویجه برای سوریه جلو به ایمان سوریه بترول لی گرک سعراوی دا کتیتر به تاوی اولوژی نه افتنه ایدی پریم گویه کارمند جی دستینه نه وکه در دوره یعنی دما گوتت بیجه گرک سوتمنی وکه دولت در دوره به و چاقه گرک راتب کارمند جی وکه کارمند در دوره به دکاوی جولو بک او یا جولو بک لحتا گوت راتب کارمند
نکوه یک در دوره و چرا ما فتجی تنیه تبیج گرک سوتامینه جی ولوبه و گرک همو بشن باجه جی به ویرنگی هانه به جبولو سیاست آبوری و حکومت شامل ماشین جروجا گوهاتیه سیاست که دعالیه برجواندیه گل ناپارس تنه برجواندی حکومت پاریس و حکومت پریوی چه ببینیانا سروی اساسی و حکومت تو پیشگیریه ناده تو کسی نه جودکار نه کارکر شو اف هر دو بشانان ایگو به حکومت افگری داین ایگو پری خوشی دستین مثلا جودکار گنمه خواه جهه خواه دشینه و هر واجی کارمند وظیفه کت که بود که پری خوش حکومت دستین وکی دیتر همو بشه جواکی دیتر لگوری سوکه او حق خواه او خواه بهای خواه داتینن جبولوجی و مادم سیاست اوی نه سیاست که جواکی یعنی آبوریا جواکی یعنی امبیجن نزیکی رنگن اروپایی سیاست اوی آبوری نزیکی رنگ رأسمالیه ایدی رأسمالیه جی نو کپیتالیزم نو کپیتالیزما گآنه که تدی 100 سال 200 سال تیر در باس بویه هنکی موافق گلا قبول دکه نه کپیتالیزم که هین دست پیکیه یا گو تخوازه همو تشتی بکشین هندوره خواه جبرولو براستی جبا مثلا عبوری کار و خباته که تیخواستن همش گله کرد و همش همو گلین سوریه هندوری سوریه ده بله زور سپاس جبوتا جبوان نرخاندران هن آگاهی جی هبوند پیش پرده ده تبرا پار بکر و بروجاواتی ویره زور سپاس برز لقمان احمی هفسروک پارتیا کسکا دموکرات سپاس باش بله بینرین ما برنامه امی تایبت به ویرنگی بو مجارکه پر گرینگ بو مبارا پار بکر بحثا پرلمان سوریه کن یا گوجالی حکومت شامی یا دمکی ده کسین گوته ده هاتن ارکدار کرن گودوری جواکی بون هر وحاجی گوریجه یا گلان تیده تنه کریارین حکومت شامی یا دمکی هر وها آلین پارتین سیاسی جی پر آگاهین گو ده پیش پرده ده بونجی ده برنامه اما یا ایرو یا تایبت ده جهات نشکره کرن مالا و آوازور سپاس و متماشکر ببینند خیر و خوشیته